Hvala lijepa svima. Ja ću za početak stati na ovaj tepih, ovu comfort zonu. Ja ću tu ću za početak malo ovoga se opustiti. Stolica, ne, u redu je. Hvala puno Ivi. Evo ga, meni je ovo prvi put zapravo da sam na ovakvoj konferenciji i drago mi je i velika čast evo da ste me pozvali svi zajedno. Iva je rekla da je problem bio ući u ovaj WC u Africi. Ja mislim da Iva još nije vidjela ove toj tamo u Siget festivalu u Mađarskoj pred kraj dana fino ono kad sunce još upeče unutra, kad uđeš fino naš. Taj WC je zeznut. Kad smo već kod WC-a ja sam zapravo otkrio jednu super dijetu. Jer kad sam stao na vagu tamo negdje iza Uskrsa, vaga je ispisala dajte molim vas 1 po 1. Tako da morao sam neku novu dijetu otkriti i dijeta se zove stres dijeta. Tako da je povezana isključivo sa stresom, a stres kao takav ja mislim da je danas nažalost sastavni dio svega. Stres je taj koji eventualno može kočiti inspiraciju. Barem evo u nekom mom svijetu, u nekim mojim situacijama, stres je taj koji često zapravo koči inspiraciju, a inspiracija je po meni povezana sa poticajem. Sad, konferencija i sam slogan Inspire Me je povezan po meni sa poticajem onog što stoji iza čovjeka. Kod mene to su ljudi, to su zapravo situacije kod osoba koje su možda u lošijem položaju od mene. U lošijem položaju životnom, pa tako i poslovnom. Znači, ljudi koji se nađu u startu možda u nekoj poziciji u kojoj ja se ili nikad nisam našao ili se nikad neću naći. Važno je u tom trenutku znat cijenit to gdje ti sad stojiš, evo ga na tepihu, i sa tim iskustvom možda i druge osobe krenut dalje. Meni je evo jedna od većih inspiracija. Drago mi je da sam najavljen tu kao glumac i kao pjevač. Naime, imam tamburaški sastav, više vuče na metal band. Cold Snap iz Varaždina, evo tu smo već 14 godina smo na sceni, ali posebno mi je drago, mislim da je ovo zapravo i prva službena manifestacija gdje sam najavljen i kao pjevač. Koliko god bi moja baka rekla da se samo derem bez veze, ne u mikrofon, jer rekla je, Jane, pa to. Veli, Jane, to se ti ko da svrake ideju, znaš tako, ko? Uglavnom, meni je velika inspiracija u životu je dečko koji je s nama bio u tom bendu od početka pa negdje do 2011. To je jedan gitarist, dečko se zove Nino, koji je bez oba bubrega. Trenutno je bez oba bubrega već 7. godinu. Svaki drugi dan ide po 4,5 sata na dijalizu u bolnicu. A prije toga je prošao, znači prije te zadnje operacije u kojemu je mama odlučila dati bubreg, prošao je 11 operacija po cijelom tijelu, od vrata pa na niže. Kako bi probao se staviti za početak u neku normalnu poziciju nekog mladog čovjeka i biti ravnopravan i što se tiče vremena i što se tiče funkcioniranja onda u tom vremenu u ovom našem svijetu. Evo, meni je Nino je ko jedna vrsta inspiracije kad od najbanalnijeg primjera, znači kad ujutro, ne znam, trebaš ustat, trebaš krenut u 4:15, trebaš krenut na posao iz Varaždina da budeš, ne znam, u Zagrebu u make-upu da budeš u 5:30.
to je fenomenalno, ali ujutro, znači ujutro u 4:15 se ja mogu sjetiti Nine. Tako da on je, evo ga, moj dio te priče Inspire Me. Zašto sam krenuo s tim? Zato jer mislim da ta inspiracija i taj poticaj je potreban kod svega. Ne samo sad, vi svi, pretpostavljam, vi svi ste došli ovdje, baš želite biti glumci. Nadam se da ne. Naime, u 2 godine otprilike ovoliko mladih ljudi izađe s akademija u Hrvatskoj. Samo u Hrvatskoj. Tu ima u Puli isto i mojih kolega i sve i svi smo jako, jako svjesni koliko je teško doći zapravo do posla. Pogotovo ako nisi u Zagrebu. Tako da nadam se da shvaćate da kako u svakom poslu, tako i u našoj branši postoji taj težak put, trnovit put i isto ne preskakanje stepenica, ne može se ići liftom. Kako je Iva rekla, ne preskakanje stepenica je, ja mislim, nešto što je danas postalo sasvim normalno. Treba se dogoditi čudo zapravo da se preskoči jedna stepenica. Moj put, zato sam i došao da se možemo uživo upoznat malo i podružiti, porazgovarati. Moj put je bio možda takav da napravio me trenutno možda jedan od najpopularnijih i najpoznatijih hrvatskih glumaca, Ljubomir Kerekeš. Meni je on fenomenalan, ja ga znam od svog rođenja ovoga. Naime, on je, evo ga, jedna druga vrsta inspiracije, jedna druga vrsta poticaja. Znači, Nino je tu taj dio poticaja možda kad je najteže, a tata je tu kao neko ko je od početka zapravo punio i moje baterije i s umjetničke strane i s životne strane. I općenito mislim da je podrška obitelji je možda najbolji punjač baterija. Tako da od starta kad je to krenulo još od malih nogu, ja sam odmah znao šta me najviše veseli. Veselilo me to gluma, veselila me glazba zbog toga jer je tata dolazio doma dobro raspoložen, pun pozitivne neke energije, pun anegdota sa snimanja, s kazališnih predstava. I ja sam već tad znao da vidim da njega nešto toliko veseli. Možda zapravo kad sam bio klinac nisam vidio nikog drugog kog je nešto toliko veselilo. I nakon toga ja sam isto krenuo, naravno, bio sam prvo u osnovnoj školi, prva predstava, 3. razred, iskačem iz kante za smeće koju smo doma radili od kartona, baka i ja. I ja sam kanta za smeće, mene nitko neće, u mene se svašta trpa, stari papir, stara krpa. To je bila neka prva uloga. I onda što si stariji počneš razmišljati malo, pa se evo sad ja isto kad vama ovo pričam, prisjetio sam se recimo kako je otac došao do prve uloge. Prva uloga je u dramskim skupinama je bila jedno, no normalno on kao osoba koja ima završenu građevinu, koji nema akademiju dramske umjetnosti, on je morao, da, sad povezan je bio sa građevinom, morao je klečat na tlakavcima oko kazališta je hodao, 3 kruga je napravio tako da su mu već i koljena bila krvava, dok ga jedan redatelj koji je tamo pio, ne znam, valjda već 34. gemišt na terasi nije rekao, dobro Ljubo, stani, evo možeš, ajde, glumit ćeš taj kaktus u toj predstavi, ajde. Tako da on je 45 minuta stajao ovako, glumio kaktus. Za to je dobio nekih, a ne znam, danas bi to bilo, ja mislim, 50 kuna po predstavi. Tako da put jednog građevinca da postane glumac je opet isto neka vrsta inspiracije i poticaja. Mene je to potaknulo da dalje krenem pisat pjesme, da krenem se onda i bavit glazbom, jer je, evo ga, i tata je imao bend. Došlo je do toga da je srednja škola bila ko neka vrsta možda i prekretnice, gdje sam i napisao svoj prvi tekst za kazališni komad od 20 minuta. I isto tako, bez neke velike podrške institucije ko srednje škole,
ja sam sam odlučio prijaviti nas na San Remo, to je kao jedan veliki svjetski Lidrano. Dakle, 380 predstava se prijavilo iz cijelog svijeta. Bio sam dvojezična gimnazija, preveo sam predstavu na engleski. I otišli smo u San Remo, izabrani smo bili od 30 klinaca, znači, koji su sami to osmislili. Nas 6 je bilo iz Varaždina. Odjednom je išla s nama i ravnateljica, išla i pročelnica za kulturu s nama. Svi su odjednom išli koji nisu uopće u početku priče razumjeli o čem se radi. Došli smo tamo i od tih, znači 380, odnosno 30 i nešto, bili smo drugi. Tako da se jedna lijepa priča otvorila koja je meni zapravo samo dokazala da sam na pravom putu, da ako ćeš imat ko onaj konjski ular samo i gledat ravno ili slušat samo ono što ti netko kaže, ja mislim da ne bi bilo niti te predstave, niti bi ovih drugih 5 mladih ljudi oko mene imali to iskustvo, proživjeli to i bili dio te jedne lijepe priče. Nakon toga, evo ga, došla je Akademija dramske umjetnosti, gdje svi su prvo naravno, to je normalno i s tim se susrećem cijeli život i još ću tak dugo dok sam živ, a to je čiki malo, to je od Kerekeša sin, ne? To je znači od Kerekeša mali, gujiš, ne? Nema, on je preg veze je upao, ne? I to je normalno. To je normalno, ja mislim da u svakom poslu gdje je roditelj uspješni ili ujak ili nešto, ne znam, ja mislim da je to normalno, no međutim na meni je kao glumcu, na meni je kao osobi da kroz rad, kroz sebe da dokažem suprotno ovoga i evo, nadam se da to više manje uspijevam. Naravno, druga činjenica je ta da sad kad čuješ to je jako teško. Meni je od malih nogu kad ti neko veli, ne znam, iz čistog mira u školi te usporedi s tim ili ti to predbaci u nekom najvažnijem trenutku, bude ti neugodno, bude ti teško, čak ti bude i krivo da se prezivaš tako kako se prezivaš. Ja mislim da je to potpuno pogrešno i to sam, nažalost, trebalo je vrijeme da to shvatiš i da prihvatiš i da zapravo zagrliš i roditelje i prezime i sve što to prezime nosi. Puno profesora na akademiji kao put do te edukacije, do glume u kojoj je i inspiracija, ja mislim, jedna od presudnih stvari. Puno profesora je jednostavno, ja mislim, blokiralo taj put. Možda ne toliko mene, jer ja sam po naravi takav da ono što mi se sluša ću slušat, što mi se ne sluša neću slušat i idem dalje. Kao sin nekoga ko nema akademiju, a 10 puta je uspješniji od ovih svih koji predaju tu glumu, bilo je dosta teško možda izboriti se za neku svoju poziciju i isto tako je bilo samo pitanje vremena i pitanje poslova koji će se otvarati na koji način. Ja sam, evo, danas tu stojim pred vama, imam 29 godina, iza mene je nekih 20 kazališnih premijera, odigrao sam preko 1500 predstava i s kazališne strane možda sam, ja mogu reći stvarno da sam presretan, da sam sretan. Jer, kako sam rekao, u 2 godine ovoliko ljudi mladih izađe van iz akademije, od njih recimo 60-ak, 3 dobiva angažman u kazalištu. Tako da je to jedno tržište kazališno je stvarno preteško i može se mjeriti sa poduzetništvom sigurno. Mi smo kao Kerekeš teatar, u kojem sam ja izvršni producent, ne mogu biti osnivač zato jer sam zaposlen u HNK u Varaždinu. Otvorili smo, znači, kao privatno kazalište iz nekoliko razloga. Jedan razlog je taj što
Ja mislim da institucija ko velika firma, evo možemo se tako razgovarati, HNK sa 67 zaposlenih radi premalo programa. Ja kao glumac, ja kao mladi čovjek radim premalo. I to je jedini razlog zašto mi nije problem otići na niti jednu audiciju ili za reklamu, za seriju, za film, za sinkronizaciju crtića, za radiodramu, zato jer smatram da ako ću ja sad, ne znam, ostati doma u svom malom Varaždinu, ako ću ja, di nema ni televizije, nema ni ničeg drugog ovog, ako ću ostati tamo, mislim da ću kao osoba ću biti i nezadovoljan i bit ću neispunjen, nerealiziran i mislim da je to povezano u svakom poslu. Kerekeš teatar kao umjetnička organizacija, mi smo sad napravili u proljeću nakon našeg festivala Tjedan smijeha koji je išao 7. godinu za redom, mi smo napravili jednu veliku statističku zapravo tablicu. Analizirali smo sva privatna kazališta, odnosno umjetničke organizacije diljem Hrvatske. Pogledali smo znači koje subvencije dobivaju, jer je to sve javno, znači po pravu na pristup informacijama do svega se može doći. Došli smo do toga da smo od recimo 30 najaktivnijih u Hrvatskoj, da smo mi na prvom mjestu što se tiče broja izvedenih predstava u Hrvatskoj, da smo prvi zbog broja predstava, da smo prvi po ostvarenom prihodu i da smo zadnji od strane znači sufinanciranja. Od ministarstva, od županije, od grada, od turističkih zajednica. To je nešto zapravo gdje se javlja onda inspiracija. Javlja se inspiracija u 3 ujutro kad treba ići pisati neki pres ili nakon predstave objaviti kako je bilo, recimo u Puli, evo bili smo prošli tjedan u Inku. Tu se javlja taj poticaj koji je, tu se javlja taj Nino, tu se javlja taj tata koji te tjera zapravo dalje da imaš nešto što te drži, što te gura, da možda i kad ne možeš više da izdržiš. Ja mislim da svako od vas mora naći neku takvu inspiraciju. Ja sad nisam došao ni da vas naučim tome, niti ništa, a mislim da to sve čuči u nama i ja mislim da svako od nas to može otkriti ili prije ili kasnije. Uz to, taj angažman u Kerekeš teatru i zaposlenje u HNK u Varaždinu, ja sam evo prošle godine odigrao nekih preko 200 predstava diljem Hrvatske i uz snimanje serija, uz snimanje reklama, svega, tu je još i bend. Bend je jedna posebna priča s te strane glazbe, glazba koja opet povezuje i pomaže u putovanju diljem svijeta. Evo, mi smo bili, prošli smo ukupno 11 država u Europi, odsvirali smo do sad 3 turneje, sad idemo u proljeće 2017. idemo na 4. turneju, izdali 3 albuma i evo upravo smo potpisali prije tjedan dana za najveću metal svjetsku izdavačku kuću Nuclear Blast. To je, hvala. Hvala lijepa. Ja sam znao da te tamburice će kad tad da će se to isplatiti. Zapravo priča je vrlo jednostavna. Priča je takva da opet tu je važna inspiracija. I sad se nađu dečki, mogu reći bivši članovi benda, jer se dogodilo naravno koji u svakom bendu se dogodile neke promjene. Nađu se dečki koji kažu, znaš kaj, ono, danas nemam inspiraciju, nemam, znaš ono. I onda, ali dobro, ali dogovorili smo se ono prije 2 tjedna da ćeš malo raditi ovo, to. Nema, znaš šta? Nemam i ne znam kad ću uopće imati inspiraciju. I ja mislim da treba naći neki ventil, neki način da se isprovocira inspiracija. Da se isprovocira rješenje kojim možeš doći do svog cilja koji si postavio.
Da li je to putovanje diljem svijeta u 4-5 godina, da li je to potpisivanje za izdavačku kuću, da li je to ne znam, znači da imaš svoju firmu, da imaš evo ga svoje kazalište privatno koje radi, koje posluje, koji uveseljava ljude diljem svijeta, diljem Hrvatske. Svejedno ja mislim da moraju postojati ti ventili. Što se tiče benda, što se tiče kazališta, ja mislim što se tiče bilo kog posla, to je sve isključivo na tebi. Kad završiš bilo koji fakultet, koliko god je važno to da imaš podršku, da imaš ljude koji su oko tebe, koji će ti u određenom trenutku pomoći, ostaješ sam. U svakom trenutku, u nekom trenutku ti se dogodi u svakoj priči da se mišljenja, kad mora se dogoditi kolektiv, da mišljenja se jednostavno podijele. Postaju, kako da kažem, jednako važna. Postaje jednako važno sad da li bi mi trebali otići sljedeće godine na američku turneju ili da ipak idemo u Europu zato jer je jeftinije. Zato jer evo ove godine u 8. mjesecu trebali smo ići 10 dana na američku turneju, potpisali smo prije bili za američku izdavačku kuću. Ja sam se 5 mjeseci bavio tim da to bukiram. Znači ja sam između ostaloga i booking agent i menadžer tog benda i redatelj svih spotova i pisac svih tih priča za sve te scenarije spotova, tako da dosta, da, lud sam. I uglavnom ja sam 5 mjeseci potrošio na to da dečko koji je u bendu sa mnom, koji je sa mnom u bendu 13 godina, da se potpuno počne mjesec dana prije toga uništavati, alkoholizirati, drogirati, da ode u neku stranu, u neki svijet kojega niko ne zna, da doživi i tešku prometnu nesreću 3 dana prije toga, prije razgovora za vizu, tako da bi zapravo izašlo iz njega to da se on više ne želi time baviti. Mi smo morali otkazati američku turneju 10 dana prije te turneje. Ja sam u jednom danu otkazao, znači, 10 koncerata od Manhattana, čak smo u Toronto trebali ići, svašta nešto lijepo, zbog toga jer je nekome to preveliki stres. Ja sam samo, kak i vama danas kažem to, ja mislim da je to jako važno osvijestiti danas. Sa stresom sam počeo, ja mislim da ću sa stresom i završiti. Važno je razlučiti samo šta je stres kod tolikog posla, kod tolike energije, kod tolikih različitih polja na kojima želite biti aktivni, na kojima želite funkcionirati. Važno je razlučiti što je stvaran stres, a što se zapravo zove život. Stres nije to, i čovječe, zaki ja moram točno doći na probu, ne kužim. Zašto moram točno doći evo sad na ispit? Zašto moram trajati, čovječe, točno 30 minuta, ne kužim. Zašto vi morate imati 15 minuta break, ne kužim. Tako da, to je sva ta jedna lavina koja, ako je kriva, trajaće kriva. A ako si ju u glavi posložiš tako da bude precizna, da bude raznolika i da bude iskrena i prava, ja mislim da nema prepreke koje se ne može zapravo prebroditi i bez obzira na razočaranje, bez obzira na neke padove, izlazak evo ga jednog osnivača benda nakon 13 godina, bend se okupio dalje, bend je potpisao evo ga za lijepu izdavačku kuću, ide dalje, svirat dalje i važno je tu imat, sjetit se opet tih inspiracija, tih osoba poput Ninoslava, poput tate, poput bilo koga koje je vama inspiracija i možda na najtežim trenucima shvatite da je jedino inspiracija ta koja vas može držati tu gore zdravima. Za ostalo sve je lako. Ako si tu gore zdrav, ako tu stojiš s nogama na zemlji, ja mislim da ništa
neostvarivo i ništa nije u bilo kom trenutku prenaporno. Ja nisam ko glumac vas došao niti učit glumit, niti učit pjevat ko pjevač. Ja sam došao zapravo popričat upravo u tom smjeru, znači ono što mene pokreće. Jer prvo pitanje koje svi postavljaju, čekaj, spavaš ti uopće ono? Spavam, naravno, ono, kad ti imaš ti vremena uopće za ženu svoju, ne? Pa naravno da imam, mislim, to su po meni glupa pitanja, ne? To je isto koji nogometaši, kako sad neko može od tih ljudi trčati toliko i toliko, drugi može trčati i duplo manje, a isto je čovjek. Mislim da je ista stvar, sve od postavljenih stvari u glavi, postavljenih svojih inspiracija, svojih ciljeva, i da, korak po korak. Ja bih vas molio, evo ga, da zapravo svi zajedno danas damo jednu veliku podršku vama. Jer vi ste ti koji sad, većina vas će izaći s fakulteta, većina vas će ići svako svojim putem i kunem vam se da svako će kad izađete, kad završite, kad se izgrlite sa roditeljima jer ste diplomirali, magistrirali, doktorirali, ostaćete sami. I u tom trenutku probajte se samo sjetiti, znači, ovih danas naših predavanja, naših kratkih govora, naših puteva, naših krstarenja kojima zapravo treba ići. Duboko udahnite fino i onda krenite u ono što vam prvo padne na pamet. Eto, hvala vam.